2011 waxaana loo yeeray Garissa loo yeeray markaas chairman uu yahay meesha North Eastern dhan dadkii mas'uul markaas laga soo doortay iyo madaxweynadii ku xigeenkii hore oo madaxweynaha Kalonzo Musyoka uu weyn iyo Yusuf Haji waxaan isku imaanay Garissa waxaa la soo warsaday markii oo Kenya ay rabaan in ay Soomaaliya galaan rantii ay keeneen wala tashtay wala hadlay waxa la dhahay aniga reer Mandera ama reer North Eastern hadaan ahay sheekada Soomaalida naga dhaafaan dhahay dibku waxa way arintii hore oo 1963 iyo 64 iyo waqtigii oo shifta ahaan jirtay dibkii markuu dhaco nimankii Soomaaliya ka imaadaan oo shiftadii markay imaadaan shacabkii oo reer North Eastern ay dib u geystaan kuwaana marka ay baxaan military Kenyana adna shacabkii una adna lagu dhuftaa marka waxaan arintii inaan soo noqdo mar rabnaa sheekadaan oo Soomaalida socotay naga dhaafay way diideen waa la galay sheekadaan moodar gargays waxa way waa becsharada oo dadkan oo adduunyada ku shaqeystaan way meesha marka la galay wala socona dibkii oo North Eastern ahaan ana saamay dibkii yar haduu dhaco shacabkii u dhaca nimankii ay ka baxaan ciidanka Kenya waxa way shacabkii una adna lagu noqonayaan rantaas ran fiican maaha waxaan u maleynaa reer Mandera muddadii yar oo 4-5 sano laga joogo go'aan ay gaareen la shaqeeyaan dadkii amniga shacabkana waxa laga rabaa information inay bixiyaan information si fiican ay bixiyaan chiefifkii odayaashii dhalinyaradii dadka reer guuraha tanaftooday waajiboodu waxa way inay information bixiyaan information dal bixiyo oo waxba laga qabanin marka dambiga yaale marka waa security marka anigu waxaan leeyahay lahay sheekadan oo nimankan oo security sidaad wax wadaan hadda la joojinin dibkan ka badan uu keenay doon an naftayna waan aamusnay waxa la dhahay argagax lagu dagaalama waa la aamusay laakiin intaan ka badan ma qadan karno insha Allah waa tashan doonaa go'aanka talidina oo dawladda iyo shacabka reer Mandera waan soo gudbinaynaa insha Allah nataka niseme kwa Kiswahili kidogo kwa sababu kuna shida kati ya Mandera kwa miezi chache sasa na sisi kama wananchi wa Mandera tumejitolea kufanya kazi na serikali na security personnel na sitaki niongee ubaya juu ya security kwa sababu wale wanatuchunga ni wa security sasa wakati nilikuwa naingia naona maofisa wetu ya military ofisa wetu ya polisi wanaangalia amani yetu bahati mbaya kuna viongozi ambayo anawaongoza hao vijana na kama wewe ni county security committee ama district security committee na utaki kufanya kazi na viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi wa Mandera na hutaki kufanya na wananchi wa Mandera na hutaki kufanya na wazee wa usalama then I think you are in the wrong place. Sisi tulikuwa mpaka na Somali tangu tulizaliwa na tutaendelea kuwa na mpaka na Somali. Sio uchaguzi tulifanya, Mwenyezi Mungu ametufanya tuishi na karibu na Somali na tulikuwa tunajua tunaishi na hawa namna gani. Hata tumepita wakati mgumu kushinda sahi. Tulikuwa 1991 hapa, tulikuwa 92 hapa wakati vita ya Somalia ilikuwa kali sana. Na wale walikuwa security heads walikuwa na wanaongea na wananchi then tunatafuta local solution. Wewe kama kazi yako ni kukua kwa ofisi alafu unachukua amri kutoka Nairobi. Mtu ambaye hata hajui Mandera iko wapi na Mandera inakaa namna gani then you are at the wrong place. Juzi wakati incident mbaya ambayo imetendeka madaktari yetu ilichukuliwa na wagaidi ilikuwa saa 3:30 hapa mchana na Boro Box hizi malankuruza mingi mnafukuzana na bunda ilikuwa wapi wakati hiyo uko na uwezo ya kufunguza bunda takbir na daktari takbir hizi malankuruza zote kuanzia hiyo Barwako mpaka Bipoan zilikuwa kwa hii town na hawa madaktari libebwa hapo kwa barabara na Boro Box sio gari kubwa. Tunataka kusema hivi
Tumenyamaza, tumevumilia, sasa tumesukuma kwa ukuta. Kuanzia sasa hivi kama watu wa Mandera tutakaa na makao mingi sana kuanzia leo mpaka Wednesday, na tutakuwa na decision. If you are in Mandera and you don't want to work with the people of Mandera, then tafadhali sana, wewe ndio ulikuja nyuma, prepare kuondoka. Asante sana.